how Kasee ba ko my Ghana FM yes empanyifo beboka ayensiesie e project bi esi honom na akoba se ewumu a ye behwe na wo masiesie eye maintenance eye culture no e kame ese Ghana ehwe sade no na empanyifo bi atena se kire se enam se miamia ni bebre na wo mu ni empanyifo eda no etoto nyema nti de ma no ekowie sa yentinchirimu. Facility Management Association ne fa ewo omaimu ada afi Global Facility Management Day no edie na itie da so ene making a real difference na wo hwe ne mu kwan se kotoni mabosome de to sudu afimpinu ene edunu miensan mu no wo be hye sa dan hu fa ewo kumase abra panyini a woda ekuo ya no Samson Opare Agiman e kasa wo nsɛmtrofo dwumadie bi ase no ene wo kire mu se sa adwuma a wono mu die no ebeboa ama nsesanye aba asoya hodua ewo menmu ofa sa akwanya no so ekire facility management so mfaso ewo asoye biemu bebe 10 years ago no na professional facilities managers they na need be Ghana banyame adom ye sha ase no yetumi trainee 99 professionals ye sha ase na ebi ni ha because onumbe ya adwenze ye school pon mu krampo ye ni sa courses wo in secondary schools any polytechnics you need sa courses wo how much yen mano about facilities managers how much me manage yen facilities am yen then dey bia ye ka say ye wo den bad maintenance culture and bad maintenance culture ni ye ni addition e wo sa area no na woni addition sa area na obey den aye ho adwuma unti here policy in the area of facilities management, in the education of facilities management, the need of facilities managers in every institution